إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاري جند من دين هند هنو ييلو إكو إنتي فتنة في جتيري فرنسي هارا إن لجنالي دعبتو قول كوينو قول كو problem. Iden toro Allah yo woɗɗin en e fitna. Allah daali ka deftere makko, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Wo rente e fitna mo tawata yona bonnuɓe ɓen e mo on tun woni ko o hawrata e muɗum. Rente e fitna mo tawata hara hina bonnuɓe ɓen tun woni ko o hawrata e muɗum. ko honde tuma ɗum ɗon hawrata ɓe bonnaɓe ko si tawi woni moƴƴinoɓe ɓen yii hara ko hano ɓe yewtude gonga on salike wolde gonga on holla o tigui a bonni, si lette ɗen aroyi ɓe fof maɓɓe rewanayɓe. ari e makko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama kaɓe maaki la ta'murunna bil ma'rufi, ko pellet be yamiron ko moƴƴi, wala tanhawunna anil munkar, pellet ko be haɗon kadi e ko boni. Ma ɗum Allah cippina e moɗon lette, toroɗon mo fiyo huncu lette ɗen, fiyo ittude oron kadi ittude. Allah dando en hara sa on sahay ɗon hewtay hara eɗen hiɗen wondi e wonki, yo tawde mo ƴettita en kadi hara ko o yarlaniɗo en. Haray inneteɗo Hudhayfa Sayyidna Umar landino ɓe maaki wo ko homboye mon tawano ñande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yewtuno fi fitna o inni wo min miɗo tawano. goɗɗo goo kadi inneteɗo Amr ibnu Abi Bakr, on ɗon kadi o landano fi fitna, o inni way o tawano ñande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maakuno fi fitna. Hudhayfa kanko o filli wo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki hakkunde an Umar e fitna on dambugal hino woodi, ko ɗum woni a hawrondirta e makko ko mayde ma nden a partir de ɗon fitna on arata. ko ɗum waɗi ñande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe arno ɓe Sayyidna Umar arno juuragol ɓe ka galle maɓɓe, ɓe tawi juuɓe sukaɓe ɓe tawata to naali duuɓi no ari ka nelaɗo ɗaɓɓugol needi, kono hakke mako ɓe weltori nelaɗo hiɓe jala hiɓe towna hito maɓɓe. nelaɗo ala wolde, ɓe ala makude hay e fus. Nde wotere tun ɓe humpiti Sayyidna Umar ari, hewtugol Sayyidna Umar ɓe fof ɓe fanki, nelaɗo ɓe moosi. On tuma Sayyidna Umar maaki wo adhaka llahu sinnaka ya rasulallah, ko ɗum woni Allah jalima an kadi yo nelaɗo wano noon yewtere nden. ko honno wodti ɗon moosude yo nelaɗo. on tuma Sayyidna Umar maaki nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo nanen hari ɓe hiɓe yewta hiɓe jala hiɓe towna hitoji maɓɓe e fe an ɗo hono ɓayɓe andi a naati wo ɓe joltini hitoji maɓɓe ɗin. Sayyidna Umar seytini wo ko waɗoton ɗum o hulaylan on hulata nelaɗo. on tuma sonnaɓe ɓe maaki ɓen wonnoɓe ɗon ɓe inni wo a ñaadu woni yo Umar, saabu ñande ma nde wasi min susatama, ko ɗum waɗi min yiwma tun min tawiyo min fanku. awa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo ihin yabna al-Khattab, wo teddungal, ko ɗum wasi wayi sa ini teddungal wonanima yo Umar, wo ma salakta wadiyan illa salaka sheytanu wadiyan gayra wadik. ino ari fillande goo, ma salakta fajjan illa salaka sheytanu fajjan gayra fajjik. a jokkali laawol sina sheytanu jokka e laawol go'o haray nangol ngol jokkuɗa.
sabuna cheytan dogete no bonɗo dogota ɗaɓɓitowo bonɗo noon. awa joni noon Amr ibn Abi Bakr kanko ko filli hadis makko on wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe jooɗino ɓawti ɓe julde subaka ɓe ler julugol subaka on yoni jama on moɓike ɓe immi ɓe julni ɓe julni ɓe dari ɓe yewti fii ko feƴƴata mbi e gurdam maɓɓe ɗan ɓawti ɓe fatade ha ñande dargal ngal daroyto ɓe sifi probléme ji ɗin no ɗe ardirta noon mbi ka subaka ɓe sifi ɗon ha fana juula ɓe cippi ka gangunal ɓe juuli fana ɓe fuɗɗiti kadi ɓe sifi ɗon ha alansara ɓe cippi ka gangunal ɓe juuli ɓe ƴawiti kadi ɓe sifi ɗon ha nange gemmutoyi. Amr inni wo a'lamuna ahfaduna ko ɓurno men andude nden ñande ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki kon ko ɓurɗo e amen marɗo hoore yaajunde wawɗo hunjade. Huzaifa inni wo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe sifanike men kala ko feƴƴata janum e togosum gotum wo kenen mi yejjitay honnum e honnum ɓe sifani men hakke ma ko ɗuuɗi mi yi'a probléme no waɗa tun mi andi taway ko ɗum ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonno makude fi muɗum. joni fuɗɗore fitna on mayde Saydna Omar ƴetten seeɗa berko tan men on jaɓata wo Saydna Omar ko warimo ko inneteɗo Abu Lu'lu'a al-Majusi fay kon alyahudiyanke on ko kon woni ko warimo e hoore ngaygu no andirɗon noon alyahudankoɓe ɓe yiɗa julɓe ɓe eyi la tajidannahum wala tajidanna ashadduhum adawatan lilladina amanu alyahud on taway ko ɓen ɓurɓe ko ɓuri añude gomɗinɓe ɓen ko alyahudankoɓe walladina ashraku e ɓen sirkoɓe oɗo waɗi so a yeehi wono ende to eɓe weltori juulirde maɓɓe nde ɓe rewata kamɓe saabu honnum ɓe weltori nden hari ko juulirde l'islam ɓe liɓi nde ɓe darniti ɓe wari julɓe wonnoɓe moggo ɗon fof heddi ɓe barminaɓe e doguɓe kono ɓe wari ko wonno hella ɗon ko berɓe ɓe wawi warde sunni cuuɗi maɓɓe ɗi ɓe ari ɓe lanci juulirde nden ɓe jarni juulirɗe maɓɓe rewoyirɗe sanamu ko ɗon Allah daala nden ka alqur'ana ko ɓuri añude gomɗinɓe ɓen ko alyahuda e ɓen sirkoɓe si tawa e hollay jikku moƴƴo seeɗa tajidan aqrabahum mawaddatan lilladina qalu inna nasara ko ɓen innuɓe menen ko men annasarankoɓe ko ɓen hollata ɓe yiɗinelaɗo dina men kan seeɗa dina l'islam ko ɗum waɗi ko ɓureten yi'ude ɓe wona julɓe ɓen no naata e nder l'islam ko annasarankoɓe a yiyay sappo nogayo temedere si yi'a alyahudankejo goto ma ɗiɗo jaɓude natude l'islam ɓay woni Saydna Omar o tufama laaɓi e juulugol subaka tufuɗo mo on o wari woɓɓe goo kadi ɗon saabu barmande nden nde tiɗunde o hawri e Saydna Omar ɓe noddi médecin hari wa awa hande ɓe okkorimo ko yarete docteur jon inni ɓe okkormo ko yarete ko ɗum o yiɗi o inni hiɓe wownomo himo wowno moƴƴinde ƴettugol tamaro hoyna e nder ndiyam si hoyi wawa si tawi ko jus sabuna tamaro no lewñi si waɗi ka nder ndiyam hoyay wonta jus himo yiɗuno yarugol ɗum ɓay o yari yaltitoyi ka barme leyga ɓay hari seek reedu ndum batte laɓikin awa médecin jon inni oɓe jonnumo ɓira ɓay ɓe jonnimo ɓira o yari ɓira on yaltitiroyi hino rawni leyga ka seeki ɗon on tuma docteur jon inni o yo Omar wasiyo o daɗata tete konngol hawrama e mum wawa joni tata ɓe wawa ñawdude on tuma Saydna Omar maaki wo si a innuno goɗɗum gomi inna feni min komi andi komi maayo o déjà o torino aɗo ɗum ɗon o inni wo Allah duuɓe an ɗen towi ba'ufat quwwati wa ra'iyati hakkille an ɗen no ɗuytade ɗum farzukni shahadatan qabla indal maut arti kan yomi yanu shahidi sanga mi mayata o inni ko komi yiiɗo ko ɗum ni ɓay non woni o feƴƴini Saydna Ousmane lontina ɓay Saydna Ousmane lontinama awa naafigiɓe ɓen noon ɓe heɓi doole e nder diina kan ɓe woɓɓe inni wondema ko hani hikkade no andirɗon noon ɗiɗo e ɗiɗo no poɗodira gundodira ɗa fi intérêt mum personnel ɓe inni wondema ko ɓurno handude e hikkagol yeeso julɓe ɓen
ko saydna ali fi honno emo ƴetti nelaɗo ko ɓiɗɗo bappa nelaɗo ko honto ousmane hikki e nelaɗo ka ali woni on tuma ɓe fuɗɗi heɓude noon doole seeɗa seeɗa hakkunde maɓɓe kara ɓinɗingol ɓe memmini probléme ɓe ari warugol mo o ndaari o tawi ɗum ɗo si o yamiri yo ɓe darte wartidiro waɗa e tiɗungo hakkunde julɓe ɓen o inni yo jama on seluɓe yo jama on seluɓe o yiɗa yo wartidire fi makko fii ko lannata jooni sabuna ɓi ɗum waɗi ɗum ko fanɗi o heɓi duuɓi wulure e temeɗɗe nayyi hella toon mbi ɗum waɗi ma duuɓi wulure e temeɗtate capanɗe joyi hella toon mbi ɗum waɗi joni wonnoɓe warde fi laamu añinoɓe sabu iwdi ɗum ɗo fof muɗum wonino ka leydi deƴƴi hok joni noon ɓay ɓe ari warugol saydna ousmane ɓe hutti suudu makko ndu o ɓenni ko yata balɗe capannayyi ɓe huttiti suudu ndu enfin ɓe naati ka nder suudu tawi mo janngude alquran tawi mo hoori nden ñande ka o waali ɗon o yii e koyɗol makko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki aftir indana ya ousmane huntor ka amen ga hande yo ousmane himo andi nelaɗo feƴƴini si ɓe haalanimo huntor ka amen ga hollimo goɗɗum ngo fi honno ñande goo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka galle maɓɓe gardi koor hino woodi hari on tuma allah cippinaali o aya wallahu yasimuka min annas allah dandete e yimɓe añuɓe maɓɓe tawi ɓe jogii ko garda ɓe joni noon saydna oumar e saydna aboubacar ari ɓe faala natude ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ayno won inni habbomi dungino nelaɗo si ɓe newnayi naata par ce que hina fi ko aboubacar woni obligatoire yo ɓe naata sharia islam on ko yaniri si ari ka goɗɗo ko ya tappungallaɓe tati hay simo nder ton o ari o tawima ina yaafodemi ɗo ga kono en wawata yidude si arno ka hirugol ka yo allah okke baraji ɗin tigi tigi on haray ɗen bimbi haray hande mi wawata tolnude hoɓɓe wata seytin yilto sa seytinal wallahi ko baraji wodama ko nedi l'islam nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe maaki al istizanu salas dunginagol si naatay ko laaɓi tati fa in usina laka si a dunginanama naatu wa illa si a dunginanaka farji rutto oyi nelaɗo ɓe maaki yamirmo yo o naatu seydna aboubacar naati ɓe maaki wa bashirhu bil janna weltiniramo kadi naatugol aljanna o naati awa seydna omar aroy kadi e landi seydna omar no faala naatude yomi newnanmo inni hi newnanmo yo o naatu weltiniramo kadi naatugol aljanna seydna ousmane aroy ɓe inni awa yabbe mi dungino e nelaɗo so ɓe newna e naata o dungini e nelaɗo aynuɗo dambugallol on tuma nelaɗo ɓe maaki yamirmo yo naatu weltinirmo naatugol aljanna e hoore albala o heɓayɗo mo o inni mi muññike yo nelaɗo ɗum ko honnum woni ɗum ko warede on aw ñande noon ɓe naatuno warugol mo tawi mo hoori allah hollimo ka koyɗol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki hunto ka amen ga hande yo ousmane o ɓurti jogitade awa ɓay o tawi menace on ɗuuɗi ado ɗum ɗon moawiya ibnu abi soufiane hiɓe ɓuri jeydude edi non ousmane jeydiri noon e ali on inni ardu kami woniri ga dogu ardiraga ɓay woni abdoullahi ibnu omar gueɗal saydna omar humpitike ɗum o ari ka makko o inni ta wattude leke mo l'islam ɓurnu ta ɓurtude leke mo l'islam ɓurnuma fi hon num doganta si a dogi ɗum luttinte a dogi taw wowtin jama on wondema kala lamɗo mo ɓe añi ko yo dogu ma ɓe wara mo o tan wowtin ɗum jama on wonu ka wonɗa koye hoore gonga ma wonuɗa oyi koye hoore gonga ma wonɗa ñande go en waɗo e darsara ko fi ousmane tum en sifato ko heddi ko en sifaki kon hande nden ñande ɓe hendi saydna ousmane ɓe warimo ɓay ɓe warimo tawi mo janngude alquran himo yeeɓi suratul onenete bakarati hawri ñande ɓe warimo nden himo janngude aya o jannguɓe goo inni wonde ma ƴiƴanan sintunu ko alqur'ana ka windi ɗon fa sayakfikahumullah
aybu makko ko honnum ɓe waɗi ɓe taƴi kolli makko ɗin o mari noon sonnajo inneteɗo Naila joni noon ɓen waruɓe Ousmane ko julɓe ɓe fukkata wakkutu ko wattide yewtude fi fitna nde fitna no waɗa e nder dina o ko tawata ɓeeɗa no hooli ko jangi kon ɓeeɗa kadi no hooli ko jangi kon on ko Imam Malik yewtuno kono kanko ina sahi fitna on o wowli ɗum wo kullu kalamin yu'khadhu wa yuraddu illa kalami sahibi hadha al-qabr konngol fof jaɓete ronke jaɓede si wona kabru o waaliɗo ɗum ko nelaɗo o sappi o inni kadi ida kana bayni wa bayna annasi heddudimen hedditiɓe ɓen hum rijal wa nahnu rijal wal mu'ti la zal koɓe worɓe komin worɓe okko ha caali okkugol taw si ɓe holori gandal menen kadi meɗen holori eyi aw ko ni woɓɓe famiri alqur'ana on eɓe inna wondema haray kamɓe fa bidalika falyatanafasil mutanafisuna naadugol fitna hakkude communauté on ɓe inna ko sifa ɗum ɗo poɗotirɓe haani poɗotirgol wallahi l azim si ɓe yaari on tafsir bonɗo ɗo yeeso nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o ndaroytaɓe ari janguɓe ɓen hino filli janguɓe men ɓen wondema landego janguɓe men ɓen hande hino jaabo hollugol ɓe jangi siko Saydna Omar landano ngal landal o moɓidirayno sahabaɓe aranɓe ɓe yangoduno bi islam heɓi hitande wotere ha ka o lammina ɗon si o anda réponse on o moɓidirayno ɓe fof fiyo heɓu réponse on o waɗi fewndo nawnare arduno bilade Cham tawi ko wonno toon ko o sahabajo inneteɗo Muaz ibnu Jabal fare nde o wonno nden ko inneten kon épidémie natuno toon nawnare tawata raaɓa oɗo wano choléra ni joni noon tawi Saydna Omar no fokkintini toon konu ko suttena ɓe wonɓe toon waɗugol jihadi ɓe nani no wondema choléra no toon bon joni noon hewti ka disodire woɓɓe inni yiltoɗen woɓɓe inni o yahi ko fi Allah wonɗen yahude fiyen maayoy kadi fi l'islam te yehi nawnare nangi en e maayi are fof ko jihadi woto gomayde wotere nden Saydna Omar inni wondema noddanelan honenete ferunoɓe aramɓe ɓen almuhajiruna alawwal noddanelan yimɓe badri ɓen tawanoɓe ɓen nden ñande ɓen ɗon mi disodira e maɓɓe siko hande ndun innayna ha joni ha yande yahi ɓay ko mayde ɓen fof maayen siko nawnare ay ko tori ɗen kon ko Allah jaɓan en e jihadi on joni sen yeytayna kafa warata en ko choléra na e fus on tuma Saydna Omar inni o kanko imo landi ɓen wonɓe ɗon yoɓe yewtima ko ɓe faami fi sifa o probléme do waɗi woɓɓe inni min komi yii koyen yilto goɗɗo kadi inni menen komi yii koyen yilto woɓɓe inni menen komi yii koyen yew on tuma e nder aramɓe ferunoɓe ɓen ɓay Saydna Omar kanko heɓali réponse on e towde makko martaba fene laaɓe sallallah alih w sallam wona hadisaji ɗin fof o andi ko ɗum a yewtay ɗo hadis nelaɗo si an anananomo fanku defte ɗen hino ɗuuɗi Dara Qutni no toon Bayhaqi no toon Tirmidhi no toon Abu Dawud Ibnu Maja wawɗi wono toon yaw ɗaɓɓita si a yiyaali fof noon ara fenna o tigi kono an ber ko jogiɗa ko yonima ko nanɗa tawat ɗum ɗon ko hesunge ma wowanga hoolaaki on tuma Abdourahman ibnu Awf o kanko o nani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam eɓe maaka si on nani épidémie no e saare hiɗon nder toon wata on dogu innon hiɗon yaltude dogugol épidémie on si tawi woni on nani épidémie no e saare on ala nder toon wata on naatu nder toon ukkon hoore mon e probléme joni noon wano ɓe innoɓe no dogude épidémie no gasa raaɓimo o andali o ara o naato e nder saare goo tun den ɗon kadi heɓa épidémie o daɗali mayde nden o woni saabu wonkiji goo o yi hadis nelaɗo sallallah alih w sallam mo hutorimo no famirte noon honno marchirta on tuma Abu Ubayda inni wo afiraran min qadarillah ila qadarillah o en dogay woni muyɗe Allah Saydna Omar maaki ihin ya Aba Ubayda wo law gayruka qalaha miɗo yelino yo taw ko goɗɗo go wooli ɗum harawna an la awja'tuhu mi foccayno o tigi inne nelaɗo maaki wo prive ari wondema nelaɗo yamiri en yilto an hiɗa yi'i yen yahu kono ko sabu petite erreur waɗata sabu gandal ngal oyi
aw joni noon ɓe wari saydna ousmane ɓay ɓe wari saydna ousmane ɓe taƴi kolli ɓeygu makko ɗin naila yimɓe ɓen wullimo moƴƴa saydna ali wullimo moƴƴa ɓiɓɓe saydna ali ɓe wullimo tawi ɓenno ka imo waɗi ɓe ɗon comme gardi corps ka dambugal ɓeya contournoyi naatiroye ɓaawo to ɓeya andali ayninaɓe dambugal ngal ɓe naati ɓe wari oya tawi woni trop tard ayi awa joni noon délégué saydna ousmane on e kolli naila ɗin sonnajo makko on kewtoyi muawiya ibnu abi soufiane hiɓe ɓurdi jeydude o seytini o noddi julɓe ɓe fof muɗum ka juulirde yo o ƴetti délégué saydna ousmane on o yowi ɓe wallini kolli e sonnajo makko moggo ɗon kala arɗo yi ɗum ɗo wulli kala arɗo yi ɗum ɗo wulli ɓe fof ɓe haldi yoɓe wontu hunde wotere ha waruɗo ousmane on adde saria islam rewne e makko joni saydna ali ko kanko lonti madina ko forcé be goɗɗo e heeɓo yeɗɗuɗo lontotoɗo kanko lonti madina ɓay o lontike muawiya inni kanko o jaɓata waɗugol almubaya'a bayondirgol c'est à dire mi jaɓiya wono amir gomɗinɓe ɓe si o naatuma waruɓe saydna ousmane ɓen yaltina politique saydna ali on ko si tawi ɓen nanngama nini hiɓe nder duuɗi e nder madina fitna molanaɗo waɗay en andani numéro combien woni volume maɓɓe arɓe ɓen ko o falano ko maintenugol ordre taw si ɓe nanga noon waɗuɓe ɗum ɓen on andi lanɗo men faatiɗo on ka men eɗen tori allah ɓay tawi har yo juula yo yafanomo bakkatuji makko en o yafano en enen kadi ko ɓay woni o nangama o naɓama o siñi ko ɓe inni o siñi wo ɓay o jottike o andi way nini ni hooreɓe ɓen foppi mo faltodiri o maɓɓe o nangi noon ɓe o faala nangude ɓen ko on politique saydna ali falno yarude muawiya inni o kanko ko direct mo jogui konu yoɓe accudumo hakkude makko e ɓe ama ɗum ɓe nanga ɓe aɓe jonnamo ɓe wari musidɗo makko on o addi aya qur'an wonde makko allah daali ɗon kala warɗo musidɗo goɗɗo siɓɓe makko ɓurɓe ɓadade ɓen ko ɓen handi dartagol ha ƴiƴam makko ɗan fi ƴiƴam makko ɗan c'est à dire soit ɓeɗa ware ma ɗuma waɗe fidiya waɗe awa ɓe poɗotiri hakkude maɓɓe joni noon wono talha ibnu ubaydillah wono zoubayr ibnu l awam wono amir ibnu l jarrah wawɓe wano noon ɓe daari ɓe tawi probléme naati madina ɓe inni yalten wafe onde on tuma tawinene aicha hiɓe yeehi makka waɗugol umra ɓe rewi toon ɓe humpitinene aicha awa dey saydna ousmane warama iwen taw madina e makka fo yaren hella irak yahen daren sen heɓay toon ko wallito en aren anden ko homɓe woni ko wari saydna ousmane saydna ali humpiti ɓeya iwi madina ɓe fokkitiri irak o jokkiti ɓe ko jokkitirnoɓe ko fino ɓe fof ɓe wallidira fino o probléme feƴƴira joni noon ɓe o ardunoɓen kanko saydna ali tawi naafigiɓe no hakkude maɓɓe o anda wano hombo jogiiɓe inde julɗo hara ko ɓurde fotude nde kono ko probléme on ka memmini wo kamɓe abdoullahi ibnu sabay nane de abdoullahi sonjunoɗo nelaɗo ha ɓe faati o faati aɗo kamɓe fatade abdoullahi nane de kadi abdoullahi ibnu ubay ibni salul tawi ko yo heɓu ɓiɗɗo o ini tawon kadi abdoullahi inɗe moƴƴe tun kono ko iwtiri ɓaawo kon ko ɗum imam shawkani wo rubba mo bayidun li thiyabi mo danni sun li dini a yiyay goɗɗo no watti kaftani dane no acciti waare molanade tawa ko rawniɗo ko conci ɗin tun rawni hara dina makko kanko soɓinino ka neeɓi allah noon taw ko golle ten kon hara yaasi on e nder on foye mo jaɓane joni noon ɓay ɓe yeehi ɓe daari ɓe tawi probléme na tawi woni hakkude julɓe men saydna ali falaka yo hawre waɗu ɓeeɗa kadi falaka kono konuji ɗiɗi fotti ɓeeɗa no ɓuuri ɓeeɗa ɗuɗude groupe saydna ali on no ɓuuri ɗuɗude ɓe ɓuuri jogade dole kadi ko honum abdoullah ibnu sabay waɗi o inni wo si en acci ali si en wallidira ali ha o tawtoya mo remplace on ɗum ko ousmane ñande o mentini ɗo l'ordre wo o nangira en goto goto waray joni ko honum wonɗe wadde senden
groupe men on ɗiɗi yo woɓɓe yaw tawtoya Talha ibnu Ubaydillah yo woɓɓe wontira e Ali habbo ɗen ha jemma onon wontirɓe ga ɓe yaha warira to wonirɓe ga ɓen ara warira ga ɓe waɗi ɗum hombo reconnaissance ta jemmi ni ko falanoɓe perude ɗiɗo ɗum ɗon waɗi tum ɓeeɗa inni ko ɓeeɗo atti provoquude ɓe firti ko halduɗen kon ɓeeɗa kadi inni ko ɓeeɗo atti provoquude ɓe firti ko halduɗen kon ɓe hokkodiri ɓe fuɗɗi ɗon pirgol ɓe wari Talha ɓe wari sahabaɓe tedduɓe hino tawa e maɓɓe doguɓe fitna on Zubayr ibnul Awwam ko hombo woni on ko ƴettuɗo Asma bintu Aboubacre geɗal Seydina Aboubacre ko on ɓe jammi zatum nitaqayni jooma kaɓɓanɗe ɗen ɗiɗi ko on suuɗayno ñaamete o waɗa ɗo fi Seydina Aboubacre o waɗa ɗo fi nelaaɗo o yaha kapammere o jonnoyaɓe ɓe nafo o humpita ɓe ko foni feƴƴude Makka kon fewndo ɓe suuɗo toon o yahugol Madina ko moodi bo on woni Zubayr ibnul Awwam goɗɗo gowo e ɓen o jokkiti on inni wondema fitna naati o wulli hande ko minen jungaynoɓe haɓa hunde wotere ko minen woni wartindirde o inni ɗum ɗon tawatamo o hande ka nder leydi no ɓuri moƴƴude ka dow leydi c'est-à-dire yo tawnum mi mayino hara duuɓi ɗum ɗo tawalilam goɗɗo go jokkitimo monanino ɗo mo naafigiijo kadi murtuɗo yaltuɗo e diina gaño l'islam kadi o yehi o waroy on o taƴi hoore nden o addi o ari o jonni Saydna Ali o mi wari Zubayr o weltinire o naatugol yiite Zubayr ibnul Awwam himo tawa e sappo weltinaɓe naatugol aljanna ɓe ndaare dey woɓe paami l'islam ko sifa ɓe ɓe woni warde hande ko homɓe woni ɓe ko naaduɓe l'islam e nder saare Makka junganɓe nelaɗo ha islam fuɗɗi ñiiɓude ɓe jungani nelaɗo ɓe feridi e nelaɗo ɓe yehiɓe Madina ɓe wondi e nelaɗo ɓe tuti leɗɗe l'islam ha ɓen ɓe fiini hande ko ɓe woni ayɓe ɓe sifa ko fewndi nokkeli go hande Zubayr ibnul Awwam hoore makko taƴa e firawo Seydina Aboubacre ko ɓiɗɗo on Zubayr ibnul Awwam ɓay fitna o lannata on noon ko Hajjaj bun Yusuf warimo o yowimo ka suudu Kaaba ton ka cour ton yimɓe kala falaɗo yo ar yo yiya sifano lamɗo men adinoɗo mayde o warino woɓɓe ko poindascope o wi novembre o wari woɓɓe ɗon kala falaɗo yo ar yiya kala dartiɗomo ko ni o gerdirta o tigui Hajjaj bun Yusuf wari ɓiɗɗo on ɗon onno ine Abdoullahi ibnu Zubayr ibnul Awwam Zubayr ibnul Awwam on modi bo Asma ñande ghazwatul ahzab ñande ɓe faalano mulude julɓe ɓen Madina o jokkutuno ɗon kefeero ɓay o soppimo o kunte ɗiɗi o yataƴi ko combattant ɓe l'islam hande ko ɓen wona wareede sabu kamɓe kadi ɓe jangi seeɗa joni oui sabu ɓe jangi seeɗa joni awa joni noon Allah watta kon addoye ɓuttu hakkunde maɓɓe nden hari ɗon inna ma'arakatul jamal nene Aisha e fof harino ɗen nene Aisha ɓe maaki o ñande goo nelaɗo ɓe maaki goɗɗo e sonnaɓe maɓɓe ɓen yaltay ɓe nanga laawol hara ɓe iwi Madina hara ko fitna waɗi ɓe yaha e saare innetende Awhab si ɓe o hewti ɗon bareji Awhab ɗin wotta e makko o inni ɗum hawri e am ɓe fefi ɓe inni fitna waɗi mi faayi mi aratano awa joni noon ɓayi woni hare ɗen ɓutti Saydna Ali ɓe ɗaɓɓiti ha o hawri noon e Talha ibnu Ubaydillah o maayi on no hippi ka leydi o waylitimo o mowlimo yeeso ngon o fesi no goɗɗo wulirta nene goto makko noon on tuma o maaki wondema miɗo tori yo Allah tawnan o tawnama e ɓe o maaki fi muɗum ka alqur'ana wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilina min itti kon naago ko woni hakkunde maɓɓe kon hande ko ɓe nene gotoɓe ka nder aljanna eɓe jooɗi e danɗe heɓe daaridira probléme o lannaali Muawiya kadi no prépari to gere go'o fi argol haɓi Ali inni wondema ɗum ɗon waɗata ko be Muawiya iwtira ɓaawo makko janguɓe buyi yehi tawi Muawiya ɓeyni a sikkuyiɗa ɓuri o moƴƴude ka l'islam
ko ɓe woni feruɓe aranum ɓe o koye paykun yagal naati l'islam ono attima natude sonjaji ɗin fof ɓe nder islam o heeɓi o inni wo miɗo andi ono ɓuri lanka Allah kono mi hiɗon andi min e Ousmane ko minen ɓuri jeydude on nanali ko Allah daali kon ka alqur'ana wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyihi sultanan kanko kadi mo dallinori aya qur'an kono tawi nden ñande ko kanko tooñi hay wimo janɗinori aya qur'ana donc on andi goɗɗo no janga o heɓa on martaba towuɗo hiɓe tawano e windoɓe wahyu ɓen bi o naati l'islam fathu makka haka nelaɗo faati ɗon himo tawano e windaynoɓe wahyu ɓen eggina mako nelaɗo e immorde Allah e jibril e immorde Allah ɓe winda ɗum ɓe mara e hadisaji nelaɗo ɓe winda ɗum ɓe mara fi de génération ji aroyoji ɗin nafitor kono hande himo tawa e faljuɓe ɓen woni noon joni kanko e Saydina Ali tawi ko ɓe ɓuɓɓodira ɓe piiri nden haare ɗon inna ma'arakatu siffin ɗay ɓe piiri groupe Saydina Ali on fooli kono nelaɗo makuno aɗo ɓe fatade ñande go on haɓoyay Ali hara ko noon toñimo wonirele noon mono faala yo daaru tarihul khulafa ɗum ɗon no expliqua toon ha laɓɓina si wonami fayi ko imam Shawkani windi deftere nde awa joni noon ɓayɓe piiri kono aɗo ɗum ɗon kadi wadde nelaɗo ɓe makuno feddeji ɗiɗi molanaɗi gomɗinɓe ɓen hara ko jokkuɓe la ilaha illallah konngol maɓɓe ko wotol ɓe piiroyay wo kono noon ko ɓuri ɓadade maɓɓe gonga ko ɓuri ɓadade maɓɓe e tooñe ɗen kan awa c' est à dire tooñuɗon e maɓɓe ko kamɓe waroyta Ammar bun Yasir piiro ngo waɗi ha tawi Ammar bun Yasir kaka fedde Saydina Ali woni piira ɗon ha o hawra e makko ɓeyni he awa fedde Muawiya nde wari Ammar bun Yasir ko ɗon gere on lanni ɓe andi tikkin sammako nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam wano sahabajo goto inneteɗo Abdoullah ibne Mas'ud o harimo jiɓino aya goto no ka nder alqur'ana tafsir muɗum daare ɗey ɓen joni kala ɗo a yeeɓay tun ɓe finama kala arɗo kamɓe nandi haka haaɗoy ɗon Abdoullah ibne Mas'ud wo aya goto har miɗo jiɓino firo muɗum ka nder alqur'ana ko on inni wo suraji 90 sa itti ɗum e nder 114 ko jilli heddi seeɗani ka 41 e 54 haray heddi wo suraji 90 koy mi hunjike ɗum e karanelaɗo sallallah alih sallam na goɗɗo nantinaninmi wo alqur'ana o fof makko kaw fuɗɗi ha kaw haaɗi aya mo memmin ɗa o miɗo andi ko on to cippi siko ñalorma e siko jemma siko bimbi e siko kikiɗe on o inni wo aya goto no ka alqur'ana hari mo jiɓi andude firo makko ko Allah daali ɗon wo innaka mayitun wa innahum mayitun summa innakum yawma alqiyamati inda rabbikum tahtasimun wo on an ko a maayowo Muhammad kamɓe kadi koɓe maayoɓe refti ñalande dargal ko o wenjodiroyoɓe ka Allah inda rabbikum tahtasimun ko wenjodiroyoɓe ka Allah o jiɓi noon ko honno menen julɓe ɓe min wenjodiroyta ka Allah min fof ko hunde wotere men jokki wo kono noon ɓayi ngo wartidiro waɗi ma'arakatul jamal watti ɗon ma'arakatu siffin hare nden tawi nene Aisha no tawa sahaba e sahaba no wartidira Muawiya e Saydina Ali sahaba e sahaba no wartidira wo ko nden ñande mi ari mi andi firo o aya ɗo summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun par ce que mo kala yaha e nden ñande ino eɓɓi ko kañum mari gonga julɓe ɓen ɓe weññodira yo Allah dando en fitna meminoɓe fitna ɓen ɓe anda bone muɗum ko ɗum waɗi Ibnul Qayyimul Jawzi wo angal famugol islam no hana famirede noon ko ɗum woni ko memini fitnaji ɗin fof kadi waali kadi fof majji daare wano Hasan ɓay woni Saydna Ousmane warama wartidiro waɗi hakkunde maɓɓe e Sayyidna e Muawiya kamɓe e Saydna Ali ɓe haldi noon joni yoɓe waru Saydna Ali ino tawa e maɓɓe Abdourahman ibnu Muljim wo kanko wara e Saydna Ali hari ko sodugol kure wano o zamanu men hande lowa dumba ɗum no feƴƴi cartouche feƴƴi joni ko pinkaje tirayɗe 1000 bal e nder minute goto américain ɓe no moƴƴini ɗum hande
ko sifa ɗe wona heblede wa fewlo on tuma ko yarnugol kaafa kan poson yarna ka poson wulna kaafa kan wandi sa faala e maye jandi ndi tiiɗu ko sa tappindi ha ukkandi e nder ndi a lappita aw ɓe yarna ndi poson ɓe lappita ɓe yarna poson ɓe seeɗina ko ɗum o soppiri saydna ali on no immi bimbi nanede assalatu hayrun min annawm juulugol ngol no moƴƴi ɓuri ɗoygol ngol o yehi o soppi saydna ali ko Allah watta kon ber immiɓe juulugol subaka ari heƴi hakkunde maɓɓe e ɓe nangi abdourahman ɗum muljim ɓe ƴetti saydna ali ɓe natmo ka suudu ƴiƴam ɗan hino ila e makko ɓe lamdimo noon ko honnugo waɗani ɗum o inni wo ko vengeance woni l'islam ya salam saydna ali ƴettuɗo sonnajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e afwan ƴettuɗo gueɗal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam goɗɗo inna on ko gaño Allah ko ɗum waɗi o faalamo warde e ñande haybar ɓay alyahudankoɓe ɓe janfike nelaɗo ɓe maaki joni stop kaka ko ɗo limon men tawoyta on faalaɗo woyi ƴettu suratul hasri Allah daali ma zanantum an yahruju wa zannu annahum mani'atuhum husunum min allahi fa atahum llahu min haythu lam yahtasibu wa qazafa fi qulubihim ar-ruh awa joni noon ɓen haybar saydna ali ɓay ɓe ukkike e tataji maɓɓe ɗin tawi goɗɗo wawata ɓaddade ɓe immini wonɓe dow ferotoɓe dagaji ko honnum ɓe waɗi nelaɗo maaki wo jango la utiyanna rayata gadan jango mi jonna e drapeau on rajulun neɗɗo yuhibbu llaha wa rasulah yiɗuɗo Allah e nelaɗo Allah on wa yuhibbuhu llahu wa rasuluh Allah e nelaɗo Allah on hino yiɗi o tigi kadi saydna aboubacar e saydna oumar e fof ɓe maaki womin yelaki hikkinede yeeso sina nde ñande min yelaki weyti bimbi drapeau on ƴetta ɓe jonni saydna ali Allah okki ɓe porgal on goɗɗo daro inna wondema on ko kefeero on andi islam on famama joni adduɓe l'islam on ɗowtini nelaɗo ho yettini ha faami ko ɓe woni ayɓe ɓen hande ko ɓe wona wari reede ɗo wan domi nde no raɗe e nder cuuɗi ko ɓe wona yennede wan domi e nder cuuɗi ɓay saydna ousmane yennama saydna ali yennama saydna al husein tanirawo nelaɗo on yennama o hiwrino goɗɗo o inni assalamu aleykum oya inni mo aleykum wa salam ya khabir yo soɓuɗo ko ɗum o jaaɓi he ɗum de ko tanirawo nelaɗo on woni wolde ɗum naare islam o fama no famira wo joni Allah ruttu en e dina tan joni noon ɓay woni saydna ali barminama o maaki wo joni simi maayi tawtinoyelammo ko ɗum woni waremo min ñaawiɗo yaka Allah simi maayali komin o barmini komin andi si yaafotomo e simi yaafotako mo ko Allah watta kon saydna ali feƴƴini oya kadi wara ɓe fof ɓe hikkotire nokku ngotum on ɗon feƴƴi Muawiya mo wonno haɓudude on tawi joni ko hombo hani laamagol tanirawo nelaɗo e ɓiɗɗo bappa nelaɗo ko tanirawo nelaɗo on kono ɓay on daari o tawi o e babe en haɓidi fi laamu ko ɗum woni ɓe haɓidi fi laamu o inni mi muññike yo Muawiya laamu Muawiya laami aɗon noon payko ngun helli feede nelaɗo ɓe mako nayi o ɓiɗɗo am ɗo o wonoya e saabu feddeji ɗiɗi hannoɗi pirude moƴƴina ɗulle waɗi ɓay woni o muññike halda noon joni so tawi woni Muawiya feƴƴini ko kanko laamoto Muawiya noon firtoyi o firti kono himo jogii raison jannguɓe ɓe kondanaalimo par ce que imo tawa e sahabaɓe ɓe nelaɗo maaki ko jeeyaɓe yimɓe aljanna joni noon o firti o ƴetti o jonni ɓiɗɗo makko inneteɗo Yazid joni noon warnoɓe saydna ali ɓen Irak buyno toon irakien ɓe windi compétition wa yimɓe temeɗɗe jowo ma ko fawi temeɗɗe jowo ɓe inni wondema yo saydna Hussein aru kamɓe koɓe pré wallugol mo o hetta laamu baaɓe makko ngun par ce que baaɓe makko ko kuufa wara e nder Irak o nani ɗum o ƴetti ɓe nguure makko nden ɓay hari Yazid nuli immorde e Sham to ko woni Sam ko ɗum woni Cisjordanie hannde o nuliri toon haray yo Hussein waɗumo baya yo votu wondema ko Yazid laami Hussein inni joni mi vota e janngo ɓe yehi ɓe tawoyi
Abdoullahi ibnu Zubayr ibnul Awwam onon kadi inni mi vota e janngo jemma on ɓe pili bagage ɓe yalti saare nden wetugol bimbi ɓe tawi ɓe ala ton ɓe andaki ko ɓe yi andugol ko ɓe yeeyi tawi ɓe hewtoyi e Makka on tuma Seydina Hussein kanko o feƴƴiɗi e ɓiɓɓe kotira e nene gotoɓe makko ɓe wano ɓiɓɓe Jaafar ni wano ɓiɓɓe ɓen gotoɓe makko ɓe e ɓiɓɓe makko ɓen tigui e ɓiɓɓe Mouhammad al-Hanafiya ɓen ɗon fof muɗum ko woni Mouhammad al-Hanafiya o andi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko goto Seydina Ali ƴettani ɓe joni noon Seydina Ali ino jombuno sonnajo goho on sonnajo noon ko e saare innetede Banu Hanifa woni ko iwi joni noon fiyo sendidire ɓiɓɓe taniraɓe nelaɗo ɓen direct e nder ɓiɓɓe Seydina Ali ɓe inniri oɗa Mouhammad al-Hanafiya ɓe nodditirimo hoɗo kanene makko gon iwri toon ko ɗum innimo Mouhammad ñande go nelaɗo sallallah alih w sallam iɓe wonduno e Seydina Ali maki yo nelaɗo si Allah okkori lan ɗo ɓiɗɗo gorko ila wawama innitirde la yiiɗi innitirgol ma nelaɗo ɓe maki hi joni noon nene Fatima heɓano ɓiɓɓe rewɓe sahaɓe wawa ɓe innitirde joni o sennajo mo ƴettuno immorde Banu Hanifa on heeɓi ɓiɗɗo gorko o inni bobon noon Mouhammad ko woni Mouhammad al-Hanafiya o moɓi ɓen ɓiɓɓe ɗo fof muɗum ɓe yaari noon hella Irak kaɓe Abdoullah ibnu Abbas anditi ɓe fokkiti hella Irak ko on ɗum o waɗi o jokkiti o inni ha tigi tigui on o yilto ko ɓe wari babe ma ta yaw sa yeehi toon ko janfanteɓe ni minen min nani nelaɗo no maka ɗum ɗo e ɗum ɗo fi irakieɓe ɓe ko wonduɓe e janfa depuis law o inni ha tigi tigui on ayno ɗo ko kamɓe innirmi yaw haray tigi tigui on a yiɗi respectugol konngol maɓɓe ngol o jaɓali o inni o gasi si tawi no yiide lakara en yiiday yo Allah hollidiroy en toon ko ɓaymi ɗo andi ko a waroyte décourage gol oya o inni mi yahay ɓay men haldi Mouhammad al-Hanafiya ari kadi kanko kadi o waajimo o inni mi yahay si tawi noon a hulu fi ɓiɓɓe maɓe ɓay a inni mi waroyte ƴettu ɓiɓɓe maɓe yiltoɗa o inni ɗiɗa ɓuranilan wonki anki na noon feere ɓiɓɓe amɓe ko hattanirawo nelaɗo direct ɗiɗa ɓuranilan bon finalement tawi ɓen ɗo wawali o yeehi ha ko yahata balɗe ɗiɗi e feccere hakkude ɗon e honenete e Makka Abdoullahi ibnu Omar humpiti fi makko kako Madina Abdoullahi ibnu Omar jokkitimo ko balɗe ɗiɗi e feccere si o hewtitimo o inni yilto o inni ha tigi tigui on mbay mi anni ke mi yahay o inni yilto mi jeejima yilto ɓe ko janfanteɓe o inni mi yahay finalement o inni awa astawdiukallah min qatil tigi tigui on haray yo Allah hollidire ñalade dargal kono ko a maayo mi holaki en yiidi tay o inni gasi joni haray e waynodiri ɗo mi yeehi o immini taw ko yaha yeeso ɗum ko hombo ko Muslim ibnu Aqil Muslim yeehi wa fewno noon o yahata toon tawi Yazid ɓiɗɗo Muawiya on humpitike biladu Sham wondema Hussein no yahude Irak ɓen ɓe nulanimo o immini goɗɗo o prometimo si on wallitike mo ha ko Hussein faala ko ronki laatade o lamminaymo toon tanke mo wuuri oya kadi inni awa ndaare dey fi laamuji ɗin joni fi dina wallinama fi laamuji ɗin joni o immini inneteɗo Ubaydullah ibnu Ziyad on ari Irak o nani sumu ɓay o hewti Irak yimɓe ɓen andamo hari ɓe fuɗɗimo wiide assalamu aleykum ya hafida rasulillah yo tanirawo nelaɗo o andi kisanko Yazid woli kon ko non woniri so hittinali haray o perday poste mo foda o yiidi noon e mawɓe ɓen ka saare toon kono noon aɗo yiidude e maɓɓe tawi Muslim ibnu Aqil naati nder toon on heeɓi ko yata 12,000 personnes innuɓe koɓe pré haydi ko maayigol koɓe pré maayigol sino Hussein hettira laamu ngu ko fewndi hannde ko yaha tawa oɗa ka suudu wowla ko faala décourage ɓeeɗa hay siko goonga on jokka ɓe immini hooreɓe ɓen e galleji ɗin fof muɗum ɓe yeehi ɓe yeeni ɓe wondema min lamminayi on ko onon si innama nokkel kaari ko onon laami nokkel kaari ko onon laami ɓe fodiri noon yimɓe ɓen mo kala nodditi ɓiɗɗo bappa mum ɓiɗɗo koto mum ɓiɗɗo mum ari ɗay ɗa marde muslimi bono aqil affaire yilto si tawi ɗa nananala yilto 12,000 personnes o wonti 3,000 personnes 3,000 personnes o wontiti 600 personnes ɓe haldi foftugol ɗon juulugol futuro ɓe yewta ko honno ɓe ƴettirta disposition hannde ka futuro salminte kanko tawi kanko tun heddi fedde tanirawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama
jeeyaɗo ko ɓen ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mooɓuno o noddiri ɓe goto goto o mooɓi ɓe o inni wo innama yuridu llahu li yudhiba ankum rijisa ahlal bayt o inni ko onon ɗo woni ahlal bayt ko onon woni suudu nelaɗo ndum ko ɓen woni waɗede toppo hoore mum hande fi laamuji finalement ɓe hendi Muslim ibnu Aqil ɓe warimo ɓe taƴimo hoore nde kono aɗo ɗum ɗon o nuli o inni haalane Husein irakeɓe ɓen ɓe janfike mo o taw ar o inni newnanela mi nula goɗɗo e Husein ɓe acci o sondimo o sondi on ƴettuɗo volonté inni o yaha o yettina e Husein ɓe hewtemo ka lawol ɓe taƴimo hoore nde nulalngal hewtoyaali andoygol Husein taw hewti e saare innetende Karbala ɓe immini délégation ko ɗum woni combattant ɓe ko yaha sakkoyomo fiwa taw naato o inni bon joni ɓay on anni ke mi natata joni ko goto e condition ji ɗin tati newnanela mi yaka Yazid mi waɗa mo baya mi wonda yewtere wotere mi wona moggo makko toon ma accon mi yaha kami faala yarude ka tawata islam no ɓeydora o mi yaha mi ɓeydira toon ma accon mi yilto Madina ɗiɗo tati ɓay on inni mi natata ɓeyni bon joni mene min ala décision ko tuma Ubaydullah ibnu Ziyad décidi o haala kan hewtoyi Ubaydullah ibnu Ziyad tawi mo jooɗoɗino ɗon e neɗɗo mo Allah woɗɗintini yurmede on no inne Chamre ibnu Zil Jawshan Chamre ibnu Zil Jawshan o inni ce n'est pas possible wawata wonde ko be o wona e ley konngol meɗen ko waɗa ko wiɗen ko ma o nangue ko yo ar déjà comme prisonnaire o inni mi gueɗal nelaɗo sallallahu alih wa sallam mi waɗali ko nandite ɗum kono noon ado on mo Chamre ibnu Zil Jawshan ɓe immini ado kamɓe ɓe artirde kamɓe kadi ɓawo ɓen ɗon ɓe Ubaydullah ibnu Ziyad immini e wonduɓe Saydna Husein ɓayi leer julugol yoni ɓe inni goɗɗo julnata min sina taniraw nelaɗo ɓe acci o julni ko par ce que ko an ɓuri teddude hoore ka hoori leydi ɗo min wawata wonde imame e tawne maɗa ɓe acci o julni fana futuro gueƴe subaka woni noon hanulal ngal aroy wondema haray ko ɓe faala ko yo yaw Irak kono ko comme prisonniére royno wakkilaki hande kadi enɗan ɗan taƴi hakkude maɓɓe tawi joni noon hino tawano e ɓen arnoɓe ɗon goɗɗo gomo mi yejjiti inde muɗum o inni o kanko si tawi woni tanirawo Saydna e Muhammad sallllahu alayhi wa sallam warete fi ko alana wonana haray no wanamo wa suɓɓinagol hakkude yiite e aljanna wayno suɓike aljanna o taw to yahi fedde Saydna Husein imo andigoye ɓe ɗuuɗa o tawoyte warete ɓen kono mo wakkili warede mo suɓi aljanna on e ɗi suɓagol yiite ko ɗum woni mo suɓi bambangol tanirawo nelaɗo e ɗi bambangol faale aduna o tawtoyiɓe piiro ngon waɗi ka raɓɓinningol ɓay sa yon woɗɗike piiro ngon waɗi ko yata 17 ɓe nelaɗo makono liyudhiba ankum rijsa ahlal bayt innama yuridu llahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bayt ɓen ɗon ba e ɓiɓɓe maɓɓe ko yata 17 iwdi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam direct wara fi keɓal aduna ko innoɓe la ilaha illallah inneteɗo ahmadou mouhammad aboubacar souleymana ko ɓen tum waɗi sifa ɗin piiji donc gandi fitna on hina nde o fuɗɗi kala noon ɓen ɓen min ɓe fitna no nelaɗo makiri noon al fitna na ima fitna ko ɗani ɗum la'ana allahu man ayqasaha allah fuɗi findinɗo fitna o ɓe wari ɓe fop ɓe hawri noon e Saydna Husein o dartiɓe kono si tawi no ɗuuɗa ko wakkiliɗa o ɗuɗuɓe ɓen ɓe foolay woɓɓe no ɓawo ma woɓɓe no yeeso ma ala feere ɓe tufimo tufande tawata way hande kadi o wawata dartade ɓe warimo ndaare de ko hulɓini kon tanirawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe taƴi hoore nde fi geɓal aduna fiyo inne ko min laami fiyo inne ko min hikkina yeeso geɓal aduna ɓe taƴi hoore tanirawo nelaɗo sallllahu alih wa sallam ko on Saydna Aboubacre fewdo Saydna Husein e Alhasan wurno paykum o ara o jiloɓe o inna wa bi abi shibhu nabi laysa shabihan bi ali o inni o sottori ay ko ɗoni fidaka bi abi mi sottirima wonki baben an e wonki an
si tawi woni ko pré komi sortirte mi wakkili mimi maya babe ngan no wakkili maya e di am maya ma goɗɗum heɓa ma ko a nando nelaɗo a nanda e baben ma Seydina Ali no ɗon ɓen hino welti oyano fijira ɓiɗɗo onenete makko kanko Seydina Aboubacar no e fottimi fijiri paykumma oyi nelaɗo ɓe ara no hara ɓe jicci ka koppi ɓe jiccori koppi maɓɓe ɗin tedduɗi ɗin ɓe hewti ka moggo ka galle nene Fatima geɗal maɓɓe jomba ɗon ka galle Seydina Ali ɓe inna a sammaluka boboɓe noga pay koye yalta koye ne soro maɓɓe jilo koye nunno yirtidira fija dowga ɓe maaki wo alhasan walhusain sayida shababe halil janna alhasan e alhusain ko ɓe woni patron ɓe ɓen ko ɓe woni hooreɓe sukaɓe ɓen ka aljanna hande ko hoore o taƴete fi geɓal adna laamu hun lannay kum joni waɗnoɓe ɗum e waɗaɓe ɗum ko hakkunde 63 e 61 hijiri hande ɗen jogui 1432 hari islam ne heeɓi duuɓi 61 ma 63 ko hakkude ɗon o crise ɗo waɗi hande islam no jogui duuɓi wulure e 432 e capanɗe ɗiɗi ayi waɗnoɓe fof ma yi hande Chamr ibne Zil Jawshan e inneteɗo Sinan ibnu Anas ko Sinan ibnu Anas an-Nakhai ko ɗo woni ko taƴi hoore oya nde ɓe ƴettinde ɓe neldi lanɗo o dare kado hoorejo hoore sorɗe geɗal nelaɗo sallllahu alih wa sallam tanirawo nelaɗo sallllahu alih wa sallam ko on ɗum woni kado lanɗo o o weltori hoore nden nonde ɗum ɗo walori yeeso anni o ƴetti lekkun himo jogui andi woɓɓe goo jogoto tuggorkoy andi orde no maayo ni hunduko kon ni o ƴettimo ukka ɗum nder ton tati Anas ibne Malik o inni wo ittu tami hawre maɗa womi yiino ɗum ko Anas ibne Malik ko on ne'i ka galle nelaɗo sallllahu alih wa sallam nene makko addumo ɗon tawi komo duuɓi 10 haka nelaɗo feƴƴinta ko kamɓe wondi on ko nedi l'islam ne a o inni ittu ka hunduko Husein mi yi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no nunno ko hunduko ko wonɗa ƴettude lekkum waɗa e muɗum ɗo no muusi honno mi nani nelaɗo no maaka ko oɗo e nene goto makko on woni hooreɓe sukaɓe ɓen ñalande dargal alhasan wal husain sayida shababe halil janna ko Allah watta kon kadi Ubaydullah ibnu Ziyad kanko kadi inneteɗo Mukhtar lanɗo sinami Saqafi on ɗon o warimo o taƴi hoore nde dakka tun bi dakka o warimo o taƴi hoore nden o wallini nde wallina yeeso makko seedinoɓe ɓen ɗon fof muɗum inni woɓe yiiri gite maɓɓe ɗen boddi no iwri to ka burure nde ari nde naatiri ka hunduko nde yiltodiri to ha nde muti e nder hoore oya nden ndi yaltiti kadi ndi filliti kadi ndi yaltiti kadi ukki e hunduko Husein kanko kadi o warano hoore makko nden taƴa ka o wallino hoore Husein hoore makko nden wallina ɗon kanko ko lekkun o ukki ka hoynugol mo boddi kanko i ka iwatari naati nder ton ndi yaltiti ndi naati ndi yaltiti woɓɓe ni laaɓi tati ayi joni noon ko joɗɗi ɓurni fandude nin ko ɗum gandu goto no iwi e saare inneteno a Nakha himo inne Ibrahimu Nakhai o inni wo ɓay o anndi wondema Sinan ibnu Anas ko ka saare wotere ɗon ɓe fof ɓe iwi yo wonu tun ko nde saare ɗo o iwi waruɗo ɓiɗɗo nde tanirawo nelaɗo on sallallah alih w sallam ɓiɗɗo nelaɗo on mono faala innayi ɓiɗɗo nelaɗo mo faala innayi tanirawo fof muɗum nelaɗo no wetturi ko nde saari ɗo warɗo tanirawo nelaɗo on iwi wallahi wonɓe ɗon ɓe fof pare ñakkini Ibrahimu Nakhai gando men goto jeyaɗo e kibaru tabi'in o inni wo haysi tawno Allah accanimo kanko ko o wari tanirawo nelaɗo kon o naati ka nder aljanna o hersayno fondu o yawgol ka nelaɗo jooɗi sakko ɓe fonda ɓe anditamo way ko o wari tanirawo an on oyi ado noon o warede kadi e paykum yagal makko kanko Husein nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no fijiramo Seydina Jibril maakiɗa yiɗi o inni hi nelaɗo ɓe maaki miɗo yiɗi o wo o yimɓe ma ɓen waroyay o siɗa faala mi hollete saare ka o waroyte toon e paykum yagal makko de hari o heɓal duuɓi 10 oyi ɗum waɗi honto Karbala
si a senditi Karbala ko karbun wa bala'un. Si a senditi Karbala ko karbun wa bala'un. Eyi donc eɗen tori Allah yo Allah dandu en fitna e nder saare jonde nden nde juuti kala mo tawata hi o anda ko faala ko yowiti e nder islam yo acco ɓaɗo janngoɓe ɓe ɓe wallitomo ber ko wawi kon. e woodi buy ka geɓe ɗaɓɓe hara e na e nder l'islam. ene woodi buy ko fitna memmini hara e na e nder l'islam. Allah daali wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum khassa. ari e maako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama la yatiyanna ala nnasi aroyay e yimɓe ɓen sununa hadda'at duuɓi sattuɗi wo yusaddaqu fihi lkadib ko ɗin duuɓi ɗon marɗo fenade jonnitete goonga wo yukadabu fihi sadiq marɗo goonga jonnite fenande o yatakallamu fihi ruwaybida wo janga watta wadde fatwa kañum kadi kala ka dina yewta fi muɗum kamɓe kadi ɓe andi wo on saayi aroye eɗen tori Allah yo taw hara